Kusunod kay Sakaw, Kadkadaur lukay ang way pa kunin Pohnpei, nan, huya kubur kasanti kalimawat. Ranwat niya pa, siya nuwari riyay sa tuwaw, paran kaunor riyay pit riyay sa kuno. O ranwat huya ran, kay sa kwaluwan, huya kubur kasantuwat. Sansal na huya kubur kasantuwat, pan ran wanaysak, o sabul material ran, paisak riyaw luwa, murun ranwat. Thailand ka kan katla mo tayo ay pahan po na si Chief Clerk low tayo pahan katlanan low o ipahan patrawan ulian tayo tiyo pagkita rin one paron pares yan kakulian tayo tiyo yan low ang rutungata uyap po na rangot Kailangan speaker style kuburew ibagi chorus and nan kuburay pahan para konsensan tayo kamakap O court samat so bidilapalap court manaman o roson court may chairman naging gadin kat wasa koros dan su service gadin mangi may koros pabil gadin mangi sangki taramas tuan pen kit o bil shota marasongi rmaing samat court lapalap o gira tagalep naging masenta songgan koros kinuyaw yaw koitan tuan kupurahan Kalana nirmaing samat kot la balap. Kami komal mau mepengir keckian kit Pwuhng. Semer kalikala tuai daramas mela kai. Amai sang ranwat sebiliang turte asyik senga kuin sana mau. Kalana nirmaing samat kot la balap. Kaitek met huya huyong kit huya biat kan KAPWARESOU sabul mar kosanatakan tu ya ramas mau kai. Sang sabun mar lembok perbot nisudukin wakilan. Kalangan labalaba ni main samat ko labalab biar ketenuya ramasala o ketusan bawat bukan pointer di banki daramas tepanakan. Kalangan labalaba nir unsongan koros mereka tenuya dan anak cumal menahur dan mor moda-moda. Main sangot yatskit sabun mar pilibilkan ono batar pesan kat payir nan kubur rakut. Keten kuburai git parna tongkit ngada mengen sarau. Senda kelalagong kuya marahin kuya tungal buwagan koros. Oleh kitpan sabul mar limpok kakelala at pusan komunyo kaborpor pintok. Aimat maing samat ko lawalat ng ay lagi sa pansuwa. William the kit ngin laut. Sagar taban kubur kapeng o tagabat koros. Lang kabayan sabul Maria Ros at kauno at suntorsun komor. Sontom lawalat kong Jesus Christ. Kailangan ito one paron pares kaya low ang tungata sa matay riya kubur tayo kagaya katla mo tayo doy ban po na sa Chief Clerk o lupuran marakan the roll call Senator Adsen Abram Aye. Senator Kikwabis Jr. Senator Isaac Artui Senator Ricky Carl Senator Spencer A. Edgar Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Pecherigo L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. Latorre, Senator Denny L. Laben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Teswa Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Sheldon G. Net, Senator Nelbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitoro I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan sansal magtay sa bulman ka quorum magtay ka katna na sa matay riya kubur
mau magpure po yung kakulian chay tiyo ya sabi matay sa karatan kapeng malal sa karan mesik o kapeng lap kang upra na nilap sa karan kay boni o wawlap kang upra na rakso ko wawlap kang upra ni so ko wawn ko sa balimarlikan ko nalalang ko na kagay waw toro rong labalap kay dibalian tiyak promote sa government national state local wawn ko kabinan Pohnpei Honorable Joseph wawn ko karyawan kabina Honorable Mopik wawan ki siyong kopong lapalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kopong kan koros. Pasakset, itong alwa, wong Vice Speaker Abram, Lord Leader Latore, o Honorable Senator kan koros. Wawan ki kasiyong balikin lang siya marokan, hulay sokan, siri sokan, siya masakan, o lang way, kan koros, mauya uliya banaramas, nan kalaruwat. Wawan ki kasiyong balikin man Pohnpei kan, mayang patyang chain nan chamber, kan kalal, mastikin kalal. Child cut yang kan sob matay uyak pur roy pan ponas sob matay floor leader agun buko ko sob matay kalwa sob matay tato kat uyak pur kamu floor leader la to kalangan ang speaker po yung patu-patu ay tungal sa karon kapung ang kakpatuang purakan koros kapung total po yung kupur mao mesensal to naman tayo loyong sa namawon ranwat speaker ay tungal kay pani wow ang kakpatuang sapul mo mesensal yer nilang kang pron right so ba itikon Pohnpei melay wasak sit ay tungal wow ang kakuang kun komi wong to vice speaker wong ki honorable senator kan koros lang samarukan lang uliso seriso sa umasakan palyantal lang kanatan way kan koros speaker bilman wong ki wol kasampal riaman mayang patong sapul matal yukupur kasampal ranwat kay vice speaker ang Colonia Town Sanber o amanol ko sombal may pilyang patong may istibang patungan sopong sang Pwuhng sapwapik iman Thailand wong ko katonolo ko may ang patong kay speaker ay tungalwa ang pilkak medal puli wong ki kapinan wen Pohnpei Honorable Joseph ariyang kapina wong ki song kopong Joseph Associate Church kan koros labalabakan koros na national level pilman wong ki sabol mamail staff kan mayang patong kay ranwat uligi wawat wong men Pohnpei koros speaker man sa korok promail kay lang kapandela journal kan ong sesionin mo rin ranwat and sa mga kamagut na kawaitan floor leader webi kamagut na miya koros mautong kamagut na masa niyay Mga masa niso, kamagut po ita chay kapantelar, watawat wala altan sa matay journal. Kamu floor leader la tura. Palang nang kami speaker ay tungalwa ang tutuwa sa pang promail speaker may sa karok promail kay lang ka crop sa balmatay kalantar katiyan po na item ng paisuo waluan siyong kaptulong kamumatang kusunat o pagtongkan. Diyan sa mga kawaitan floor leader, sayang katiyan ng paisuo waluan siyong katkilong kamumatang kusunat kan o resolution kan. Senator Net, Senator kan Koros, na mawar agtay katla mo kamu floor leader la tora Speaker man ilma florong senator tu na pakiya tungal point of privilege floor leader la tora you florong Senator Edwin kamu ikalangan floor leader ay tungal wow kapatrang startan wow kan na mayor one kung speaker vice floor honorable member kan uirai kan yang patrang trial when tagis katrail apyala te KAPWARESOU sang floor leader managap kasampal sang sa papagi mare kan sipon yang patrang trial kalangan Senator Edwin o iben patrawan and chanchal yay wuli ben yay nituan Senator Edwin ya kasalatar iben kagag trial and lobo ko yol riyaman may Masalah point of privilege ay mahamplay po na sa floor leader la tora. ay kalangan speaker bil sakara ko promail ay tungalwa ang tutuwa ta bang promail speaker man sakara ko promail kay bil ka crop sa balmatay kalantar o katiyan bon order of the day standing committee report Riaman Diyan sa mga kamagut mamiya po yung kutupan kamagut mamiya imen patrawan Thailand katiyang po tapan order of the day ay standing committee report iban po na sa chief clerk. Standing committee report number of Kitway sa Kisula ang sa Kuno mapit Legislature bill number Silibugi wali sa Kisula ang sa Kuno sang South Muigamtin land.
Thailand ka katianan masan ben standing come to report what Taiwan Police Chairman and Sharp Senator Edgar. Kalangan komui speaker moni ban patuyan ani to sekarang ai ban patuan uyai to sekarang ke puni bang kupuran molan wawan Pohnpei padong wawan ki samar kan ko padong wawan ki nalalang ko padong wawan ki samar nang kini ko padong wawan ki samar dabalapkan nang pelian siak government yung umutyo purdonan malwat oi sabung jo padong wawan ki Remajan Pohnpei korus mepat padunan kalal o legin kalal. Puradonan malwat itu malwat kin komus speaker, paduan ke vice, paduan ke floor, ibil paduan wan ki local lemso, paduan ki nas, paduan ki nanapas soket, paduan ki nangkabayu. Ibil paduan ki yang chairman kan o vice kan, ibil paduan ki sama staff kan o all riaman me KAPWARESOU uyar kaban. Min patuin ane tu report ai patron taki taran kita taran komite report number rio ki tuai sekisu lan tre sekono uya kupurki o kadai sabulman. Amen. Chancellor mo komite kawai dan Chairman Edgar korus mo tung komite masani Pwuhng masani so pag kamagite po itak tayo bang katianan masani pe umagating kupurain po na sama Chairman at Carbon tabiata sa pumatay mamasin pen report po. Kalangan kupurong ng speaker. Lihat silko pagpag yung patutong speaker. Ina karita speaker assign ng committee sa mamay committee in land sehingga korong-korong tu. Ina lada sa korong-korong yang relkat met patronan met. Public Auditor Mr. Eric Paul o etong staff Delsi Andon no Delsi Anson patuwalan to sa matay Public Audit General Attorney General Miss Emma Berman o Chief of Surveying and Mapping Mr. Carson Siapulus bagulan to sa land. Nan katpanawat Public Auditor me kasaleta me etong office patuan aire pinin stock rena palita kamawiala sa im o pensi pene im me patunan pelin sabuat me patuan square meter wali buku wali sa kisu engkakan patoi sang nan sab me government apa pali me patoi yang rail government retention area me patu pan pelpan education aima apel kapatra yang report patuan me nianso me tatok wiawi miata me yang katkaterapa we apen tatok rai kagai ke me sabarai wasakso email ta relan ki pungin sapun kita tetanggi pelin sabuat ta im patpatu wasakso email ta silkom pagpagwat patuto on speaker talen kakan momotwat and katkiyang samatay designation on pelin sabot pen kolang office in public auditor perengkakan apa-apali pelin sabot on office office yang kaktatangki mepang pato yang rail contoh tangkan mepang pato to yang public auditor sang masliki o kaktatang public auditor ai wasa imo mekarabang kakukusan ni aina pato yang sakar kita dan report word o kita dengan kakan kupur mau o kita sabun man kita report mesangkan. Kalangan Chairman and Sab Senator Edgar Pwuhng
Kawewan report. Miyata Masinimbe, Komui Senator Artui. Kailangan ng kuprongin, Mr. Speaker. Imin patyang sa bulong sakratan, wamet yang anin lang, melelwang kun komi, vice floor, o yang ay honorable members kan karos o karos me, pipayan ko tayo. Pilmin wawan ko vice speaker ng Colonia Town, na katungkan na tsaki solugan nuputan lang, sang nambuchak. Mr. Speaker, ikasampal ki, designation in report masan sa lasang ay chairman, mga chairman in land, o mapit, designation in wasame public auditor banta tawang ki pwede essential me nan report essential me banta tawang yung office me iral expat straight kan I mean pasame yagis kasali adwan marasoja aleta ya expat imo banta Raban mo po essential me yung ko design yung expat ang tatawang ki ama resoja aleta chon tatawang liki isme obis chay ka so de pangak tatawang ki obiso karasabe na education mi expat ramen ko sa nedi yang wasawa yang mo songon uya be ko ay imin kalalapak na niya songga nang karong-karong songo parata. Kailangan mamawal Senator Artui, Mia Masinibet, kalalapag, pasapang o kayo na mo Mia. Kamuy Senator Karen? Kailangan may Mr. Speaker, yung baterai ngay tungal chairman, amo kung kupuruin kakpatan sa masin kosam sa karan kapung kay punuwa may baterai din lang. Itu ngal wala pang promi. Wan ko meron vice speaker, floor leader. Itu ngal water pang kuran sanalay mo chairman kar na sa Pwuhng sa nagraduen. Na napasok kay chairman Arduyo. Itu ngal wa melel pan kupurakan koros. Ibati ang kupurakan o kasamo vice speaker and Pohnpei government o Pwuhng me sainsal sang KAPWARESOU sang Senator Adwan dan nasa Pwuhng. My Mr. Speaker, report what kawkawit designation. Wasawan kak muy lang state auditor po rent account. Esuti rarti yang ada irai expat kan me ban kin padoto. Edetian iya wabis me nanti yang datang korus baginanane sawasin semen makin patolong itu jangan tu kota na office word le round every nanti nation word ni ban muy lang state auditor dan apa pali sudah bila ready state auditor kag ewang kambayu meminta tanggo puegi state auditor sudah datang sudah wuksang wasam kama naman dal legislature with the tangguran mo. So the question is ready legislature and moitang EU palimanane and kak tadang kiya putan where you ananen niya. Wagi yung designation kamelelem dan report masansal irakan me patuto kawit yang aki office yang utungata ananwat wagi office wo we office you me kawe makin miyang office wo we office chororio me pantin ababali pen tungal tatangkan rudana nana ben nimwat o pelian sabotan patolang rail melap ututin executive essential nan report o essential nan karong-karong. Eri ikabung ke kawin memia sang ejungal chairman mau chairman na tu puegi irewan ane essential. Menian so me auditor sedepan tadang ki jen paswo asude ireti sang auditoran kak sewase ki kampayu tepaliyu mementatang ki wanan so me auditor sedepan anane apni ansyo me
expat the amendment me pampatu sang diki patu yan na biswa kak tadang kitchen pasu and sansal ban kupurakan my Mrs. Speaker nan karong me mie amendment me sudo ya men Pohnpei me so sa sin na de ranwat me ele yang apel benta tagot ya mokit karwaru ni aso de pilmie semen me state auditor pagyan mie me bangka wait me lel kosenadagan me bitmoni ari by Mrs. Speaker ipadang itungal chairman at karo sakara kubrakan dan kaksapun man kita report ang kira kasambual mesang itungal chairman R2 ikaping gubagi rewanane sansan nan mama sen ben report word na sudi ready auditor kak nuya beneu bene kak suwase ki kambayu manane tadang kembal swet ma state auditor sa mananane ay itungal padang itungal chairman mo Mr. Speaker kalangan pergi padang kupramay Kalangan Senator Carl, Senator R2. Kailangan German mau Carl kawawa mau isakar kita po ipergi cai teloket yang wasa ong aja auditors ang cai wawa biar ma ausingka kabina magna sign anso yung wo bisolana na gunut kebukoyang wo bis cai kama ragnana no wasa wa mau kasalatakan sansan Kalangan Senator R2 mamawo Senator R2 pampona sa mga Senator Perez. Kalaan ko, Mr. Speaker. Iman batawan ba siya ng itual Chairman Mao? Ang report, kawewe report niya. Ibatawan, magtayo ko rin mangi kamadang ko siya natin mutay ban kacang lonle. Tawiyala LT1 pagkakawatabat me ketiraktan korang-orang. Dari Speaker engkak sanjal mau me the report about baruan auditors expatriate o office use. Ogi song riawat kak tatap. Moin ikawewe mimen patskiyang itual chairman no. Nilungeta motion trying to do the masin ben report rio begitu isa kisu level level segundo o sapul man ki. Ang chance lang mo makamagit yung mayor o miya karyaman ba. Masalar masin ben standing committee report ay pangan po na sa kamagit mamiya koros mautong kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit po itak tayo rin tiyer masin ba. Harus mautung standing committee report riap ketua isa kisu lebih dari isa kuno masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paitar orang wat saya sebelum kita standing committee report riap ketua isa kisu lebih dari isa kuno jang sebelum kita committee sa Masalah report emang bonus sama kita floor leader la tore Kailangan speaker ay tungaluwa ang tutuwa ta bang prongkat kasambal wat speaker man Pron sa karap kuburamao. Pramay tayo lang kakrop sa pulmatay kalantar o katiyang po na itam ng baisak tayo ipil kalantar. Kariyaman. Chance lang mo kamagit ka wait and floor kaya kaya utupa ay man patawan tayo lang katiyang po ng baisak tayo ipil kalantar o ibang po na sa chief clerk. Legislature Bill number Slipkey wali sa gisulang sa puno Legislature Draft 1 a bill for an act amending Chapter 11 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new Section 11-102A.002 to provide for the Public Auditor's Office, expatriate housing, and for office use, amending Section 11-102.026 relative thereto, and for other purposes, minawatawat kayo. Dalam kakatianan masa naman kamutan ko sunod ay bahan po na sa Chairman Edgar.
Amen. Chan salang mau kamagita kaway dan chairman pwede utuban kamagita miye koros mo utong kamagito masani ay Pwuhng masani show pwede kamagita pwede tak tayo katianan masani pe uiban po na sa chairman o committee member kan miye kami chairman. Square meter wali buku wali sekisu angka kuyala angka koyang public auditor waka kenapa paling muat ong government purpose o relakan batang angka jangan irate kan batang sansal aimat may patroan sekarang kita ilsan angka sabunan kita kupurmau sabunan kita rawat o kamanalan ni kuat-kuat kayu. Kailangan chairman ay siya pwede kaway mo mayor masan na ben kamutang kasunod kami senator Pwuhng Kailangan speaker Leo kaprayang ay tungkol sa karatan. Wow. May tami men batuan may essential mo may wasa may designation with latio na dan kwalitasan nan middle school retention area. Mo tami men kapatrayang tanan namasin ten school retention area. Mo na essential mo mi ito to lapio uya ranso kisamala na so tasang masabugat banana uya school banana identify yawan masamara banana to tongki o luwa kan ang bago purpulang public land trust. Pero ong tama miyan suwat mo in tama bikasambal nan pilwat may ang pateng reversion clause o niyan so yung may public author pansula na natutong kuwasat sawat pampuralang Ireban retention area pampuralang public land trust ma iwan so more public auditor pansula tatong kuwasat sa i-read may ang pateng tama essential mo kailangan kailangan senator Pwuhng pwede kaway mo miye kami senator Card Kailangan mo Mr. Speaker. Ito nga luwa sa balbang kupuro mo yung pangkurakan ko. Si men bilbadya nga ito nga chairman mo chairman ito. Essential ka way ito nan question natin conveyance. Na utan wasa koros na pato yung government o government sulat ito ang kanintuan question natin makamanayang rail. Utan naman purala port development tatangkan ma board of trustee abali ime ban ko ko ai siru ka melele me ka wedwa na padunan pilwat ko patoyam nan question din conveyance me yang aki wasakan koros me kamana mana yang kempakan itu tangki kalangan man Mr. Speaker kailangan senator Card kaway kan masan sila mau sang senator kan miye ten masan be kami senator net Senator Pahrek. Ngayon ko, Mr. Speaker. I don't wow. Di man yang ito, ito ang chairman. Pwede pilwat, will unique. Ma, kubramoil ban, kadaman, ito ang aliratoror. Isang wasat, may itong ito. Government Conveyance Act. Ari kami sansal nan pilwat ang bilsansal na ibang baruan utrungki itong chairman finance Title 42 PC 11-106 lima kuskusiya tuan conveyance ebang uyaw ni government ebang sila tatawang kuwasaw on purpose may designated tayo abang automatic puralang public land kahit abang puralang retention area on bilsansal
Mawasagis Piluya retention area of Childman designate on purpose you designation of Imavan to talk Shangan Super. Even Baruan to know Kamadawat, we are Kamata Kapuyu, Nagdal Bangaga the Tong Shang Ranwood Patola, Ong Wasakan, McGovernment Shalata Tongi, Kapurlanger, public land, or he Shan designation water ban, Kamanala. Pwuhng to talk Shang Ranwood Patola. I even but young it on German, or come a straightforward Kamadan to get a glove with noticeable manbi. I even but on ultimate to Mammy Pilman Kapatayanga. Halangan Chairman Perez, Mieter Masan Ben Kamutan Kusunet, Kamui Senator Simna. Halangan Speaker Monaiban, Patro Ikongal, Sakartang Kapun, Pwuhng Samagan Food, Pwuhng Ranwood, Rekorus Kakatana, Mensangan Ranwood. Ikongal Sakartan Wawan, Patang, Double Mummy, Mum Chianki, Mensangan Ranwood. One can come with 5 Speaker, Floor Leader, Alampa Members Parujan. When Masan Ben, Mon Masan Ben, Kusanet to Tawiawi, me report you me, Itaner, Inangan Masan Ben Kusanet, no pay Masan. Irakan Masansa, we are Iran Kapatapat. Tengkak, we are seen to talk on Mong Kusanati. Every Nicaragua, Minuya Kamakit Kailang close my sentence. Chancellor Mao Kamagit you Mayor, Thailand Richard Masan Ben Kamutan Kusanet, Koros Motum Kamaguto Masani, Pwuhng Masani Show, Kamagit Waita, Tebanka Jiang, Kamanabantan Kusanet, what Kayu. Koros Motum Kamutan Kusanet, Siluku Wadisa Kisula Pinyariasa Kwano LT1, Masani Pwuhng Masani Show, Kamagit Waita, Roktai Sapulman Gitar, Kamutan Kusanet, what Kayu, Ranwood. Masolar, Kamutan Kusanet, Pan Bill Calendar, I ban bonuses, some material floor leader, Latore. Kalangan Speaker ay Tungalwa on Tutuata Bank, Promal Koros, Speaker, Minsakarok, Promao, Promal Jailang Kakrop sa Palmatay Kalantaro, Katiyang po na itim ng Paisa Kuno. Miscellaneous business. Chancellor Mao, Kawaitan floor leader, Talang Katiyan ng Paisa Kuno, Yay Retro Road. Kamuy, Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Ban prata itong Chairman Mao, Chairman Jayan ko, o nuwaw kakarak sa karamalwat. Yan ka padyangi o withdraw Kamutan resolution of Legislature sa kuno, laban yari sa kuno. Chancellor Mao, Nituan Chairman Carl, Kawait, Thailand withdraw LR number Abukisidi sa kuno, laban yari sa kuno, Koros Mautum Kamaguto, Masani Pwuhng Masani Show, Kamagat Paita, try withdraw your LR number Abukisidi sa kuno, laban yari sa kuno. Kailangan may Mr. Speaker, pag-iipan po rin itong alin kaya sa Mao o pada itong Chairman Mao. Itong alkabing buhay ko po Mao mamaya, itong atar withdrawal watch. Pag-iipan may Mr. Speaker, nuwaw o karakarak, kamakit maluwat yung alin place, LR, obviously sa kuno, laban yari sa kuno, nansa maday resolution calendar. Amen. Chancellor Mao, Kamagat yung mayor, Thailand place, LR number Abukisidi sa kuno, laban yari sa kuno, paan sa palamatay resolution calendar. Koros Mautum Kamaguto, Masani Pwuhng Masani Show, Kamagat Paita, Imen rule magtrail sa paaltala, paan sa palamatay resolution calendar, magtrail Koros sa paaltala, paan resolution calendar, Imen patrawan pagak Thailand place, resolution of Abukisidi sa kuno, laban yari sa kuno, nituan halaltan Kamagat mamiyaya. Makaros placer, ay paan po na sa Chief Clerk. Legislature resolution number appreciably sa kuno line sa kuno proposal for resolution amending section 11-2 of the manual of administration pertaining to advice and consent positions of the Pohnpei Legislature for adoption. Thailand kagan katiyan ang masan
kamumutan resolution mo, taiban po na si floor leader, Ladore. Kalangan speaker ay tungal waon tutuwa ta ba promal speaker may sakara ko purmao kak niyo kailang kak katiyong masa ni legislature resolution of kusilisa kuno labi na riso kuno Kaya man. Paros mo utrong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paitak taibang katiyanan masa nimbe. Miya masa nimbe. Kami introducer Senator Perez. Kalaan, Mr. Speaker, kayo, member one sire, kuya bandatog magdahil katsang ano lang. San saltrabang kuburkan, san matay kasan ko sa net, laut walo, tigdag lamaw, subsection, silu, parawan, resolution yo, ran may kaptalong, kakale, kamanaman. Kusunod yo, ran may pil kaptalong, kakane, kamanaman matawat kayo. Pero tagot, tayo katsina, withdrawal, buyaw yung sailban, katsanga dan masin po. Mr. Speaker, iba roan, iwa sa tayo bang kukupuriyan dan balik kayo, pasakan ma-underline, wakatala, termen irailgan, mga palisilu, ANP, clerk's office, o LC office. Karaban wakataglawat, angak tayan sa marahil rules of procedure, ong kasan sabal, and legislature nan pariyaw koros. Ibarawan PM, ukamelom, yan siya makawulyali kinwiyawanan pariyaw koros. Bil konang ismeban ususta buwan niya speaker cup, angak Pilipin niya sabon na Pilipin. Kama miyan sawat, niya dahil tiyata, irahil mga silimano, ong palisiluo, logatiyang sambar payo. Kariyaw, Mr. Speaker, ibarawan mga palisiluo niya itita, ong sambar payo, kin miya siya kauchi. Miya siya kauchi totoo. Ibarawan, agak maman aban, uya kawalong railap. Tayo koros, sabon man nag-experience ong palibugat. Na ibaruan nan sumarwano may ibaruan uyagir senator man. Ibaruan amanan kak paragiyang submodal rules of procedure niyan sumukasan sa balan officers in legislature. Ang kak open taong sumban sustakap kayo. Waban sa wase Israel mga paligan ren kak wong kita to pwede ansyo motomot ibaruan irobukat gira kasambol kay wabanan aban kak so wase Israel may siliman ng bulan kak madawata na either ren kak shape up te mananayar komal aymat kalangan speaker. Kalangan Chairman Perez po kakawewo takapetsen resolution. Senator Carl, Chairman. Kailangan naman, Mr. Speaker, men padang itong Chairman mga wang kawikan masansal, ang maway itong alwa sa balbang kupromo yung pangkupurakan ko. Sinrob-rob, motomod may padawan mo yan. Ang reward po yung kamalalan may kasampal. Nan Congress inamal ka, House of Representatives, sumbar riyaw ka oras ragan. Below reorganized based on many parliamentary majority. Eri term and Israel officer kan maganitita, akin payante term and reorganization in Congress. Ipadawan magpagi nan sa matay rule. Apil padawan makawit pen rule ban payan kawit din rule pilapali kawit din rule in US Congress. Robert's Rules of Procedure. I kamerela me sa matay ko santin totoo kung sa matay ititakan suruganangan para kiyang executive. Kaya executive esansal mautang sa barbay. Akareta Israel kan may tita
nan ko sonet ka sombar pai asam madal ka essential men nan madalin sombar riau kores ria bang katawang speaker men vice speaker men floor leader men bill chairman kan dan kak ia datang ki contoh dak meiti tasang administration choror ipadang ay tungal chairman mo cooperation in Israel iti takasang balbukat ananen mi asu karos ikabang kita tawag mo marawiya kamelelem agak mau sang dame mi ranwat may Mr. Speaker pwede kita tawag wad niya ban mo kit o maban pwede ban kita la sa matay rule and sansal magkita ito mabili ka kita la so authority likin kasantin legislature magkakukita la rule watch ramai Mr. Speaker ipadang ay tungal chairman mo chairman Pahrek so sakara kupurakan koros kailan ka kainan nila sa matay rule nintuan kasantin administration aran ka pilata sabul marail officer sileman melel palian clerk palian personnel o palian legal counsel sa tagwo and muy yang is maban speaker the menya administration maban tatawagan sa waran muy yang pilata tuntangan mamen tatang tu ay tungalan kapadabat may Mr. Speaker kalangan buri tungalan kaya sumo Kailangan Chairman Carl mamawa Raymond po na si Senator Edwin. Kailangan speaker ay kapraya ay tungalwaw kabinggi intentionin kamutawat may nito asa may kis tungalan ki concern on ugitag lawat mo IPPM mapaan ki sa palang trial and tiar aramasmen mapang kuotote when we are to talk with sumbar riyaw kami ikabinggi ma iramasanjal ren payante termin isma speaker kami kasambalgi mainan manuale patuaner it serves at the pleasure of the speaker dari my speaker men matuta midterm abanguk sang ta metapia tau IPPM anano kitaglayo wan guyawi wogi serving at the pleasure of the speaker aga kulianta isto akak when puketi tulu kesambal ki Israel ko mepan uya ko kesambal bugat bilban mobil patuan yang Israel nan mo financially amang yang Israel ka apon wagi may remen loan ambil lagi sa pal yang Israel ren bilkak yang loan knowing na Israel term pan mo ikasambal ko bagi serving at the pleasure of the speaker mabil nan warangan anso chief the bill amen kaunan kamba bil Israel performance to mau speaker ka remove Israel wagi ime mango ime to check performance in Israel kan kopralang position o miye maban men koto to sumbar riau o sudah no security yang patreng tama miye gis concern ti yang aramasmen magtaiban ket ki yang koporo-poro likin legislature ko ang kata mga legislature silu maniye IPPM o ibilitar ki serving at the pleasure of the speaker my speaker ben visualize targi performance IPPM speaker meno angi manamanin remove ramas meno dari iwan kita mami mainong ramas me banguya pukowat may yekis concern ki on their financial well-being o so ang taken na kaya kailangan Mawal Senator Edwin, bago po rin po na si Senator Simon.
Senator Simon. Kalangan kami my Honorable Speaker. Ay tugal sa karapatan kay Paniwaw ang patrol sa purmong Speaker na sa nilang may sangrangot. Nanmolwot ay tugal wawang din kami Vice Speaker Legislature. Walang kasampalkan ng katuwat Honorable Senator kan Koros. Bilmen wawang kiol kasampal riyaman nilang patrol na kapunan may sangrat. Pati ng kalari wawang kasampal ay stafan. Speaker kamu kupura ta mata-mata may patuwan tungalan ki Senator Edwin Maman Samer Irawat. Yeti rami patuwang kasampal ki may Speaker. Iwawon ki tao dun kawit masang introducer o utipapin niya sang Chairman and Committee and Finance. Masami kasampal ki ng kamuatawat Mr. Speaker. May estranta metro to serve at the pleasure of the Speaker. Ipanyang ito. Buwagit pariyaw koros kahit ang katpanaw legislature tampuang ususki na rin Monty te Monty. Ipanyang ito kamutan ng yaman. Nan kumutang ko siya resolution what essential to nun me legislature pang kamanala up to talk ni Rael Pugat Speaker na rin. Ang sa Speaker ng kamaliran ito pagkat ng performing Speaker ko patuya. Ari minta kita irratiyong sampariyaw mat. Totoo man utay essential may structure to. Speaker kake kabukit sa ng sampung wadaw si sampariyaw. Ipil ka sumbal kit taulul. Loan opportunity ang staff gat. Repan man yang pagkita sinsen pagka katayala yaya sila ral tungal panaylay. Tangkap tanutan pay kasalti and patuwanong aramas man may tungal employment opportunities surat tapanan. Ria imen nuwaw pagit tayo lang moen iramaw yumet. Speaker is rubak nung pagit magtayo surat mo talam na kamtin chain ko po tayo lang kak na talk to ki muna tayo bang kotyon and rawat moen matmataw mau yumet. Ap second to nan watawatin wasame wuktak laga saya kinukot may patuan kami kunong kaya nuk na warang tuwamet ay may patuan nuwa wiyata kamukit tayo ng kapulang kamtin chain ko kamtin kak chok uro po kilong po essential tayo inangan introducer ang kamatawat. Magpupurahin po na sa mga Chairman and Moni, Chairman Carl, Chairman Chairman Itu nga luwa sa bal bang kupuro mo yo pag kupuro kan ko. Si kabung ka kawit mo mesang. Kamba ko bayan ng Senator Simon. Pwede kasampal ki patarapan diray ton tatangkan. Nakakadalay yang kapal ma tatawad mi. Dari imen kawewo wasat. Distinction in serve pleasure or distinction in tenure. Anso me termo kay bang kasanay kay bang review mo sa bariyaw o prodong kay koros. Anso me speaker sa pulman ki manamanin ko komelet ito na daw mabil miyan sa what ibil masakalat talan speaker abang kalab ko busuk to mo isong madamadawa pukon speaker ay so menapali me ko dap pangkin pasan Kupuratrail. Pag tayo bilkan lodi yang nalang sa mag-tayo reorganize. Dahil after ganito sang reorganization yung sudakan mga ikamalala magkubukupura mamaya sang Senator Edwin o Senator Simon, miyara tayo koros.
kecai lolin Pohnpei kay magkasambal kemen Pohnpei. Tatak magkay nanantiang en miranwat en kosanet tatak wat Pohnpei yan kosan din tatak nintuan kosanet was a mesumbar yaw koros. Legislature bangin tiyak sapal administration mami. Ariabil tuwa ta kecai. Ma chairman meno ito tawag sa tumaw tayo bang ulianta. Ma speaker meno ito tawag sa tumaw tayo bang ulianta. Ay kaping dia tayo kasampal kimelel patarapan ni right on tatawag. Utaan at tete pan kupura tayo. May miya ton tatawag masukaw ti. May padpad bang kupura tayo. Iwasaw may men kapura ito tayo men kasanet dia kahit niya speaker ng kadepo. O uya benta takwat ikamelele maban miye abang kaina nela sama tay kosan tin tatak nintuan rule mamiye rule yo me patawan maban idawan Robert's Rules of Procedure ija rule me bil tatak na US Congress rule mamiye magwasa me pe kasal armas pan pura lang Robert's Rules of Procedure ime miye nan kawit men sama tay rule ikapun ki kuburan kambakapay Senator Simon tatakwat yan puralang committee en kakapwel kanene maban puralang committee po aban en kakapwel kanene ang mga po yan tataw magtaikat kadlala sa ibang kadlang nan ususlap tatakwat ay mamasan lang sa mga naso magtailap na kadtos ang lala midterm. Kaya sinong mga ngayaban mo man pasan din legislature kay sa Kriyaw. Kau na patawad, mabil ka man naman laranwad, legislature kay sa Kriyaw, kakuwag tala. O mabil ka man naman laranwad, asya na pa na-affect iray, may padpadraan sa wat. O kaya padrawan, mo rin sa bariyaw karas. Mo ipadrawan tamet, o yan kakuyairan kubupura, tatawad maban bil mukit o manaman ranwad asito man tatawag law nan bariyakit riya sa kwaluwag iray kan maba napapali takosan diya nga napapali pukasi luwad kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl, Chairman Pahrek. Kalangan Speaker even proyang sa kaproyang mo tayo mamasan yung butaklan sa maray manual of administration. Ikapang kawit siyang uliban pang priyaman mayang child rangot. Diba masa ni public service system? Abaruan may Israel sumatangan ban permanent. Tabi child sa ulpan rangot. Israel contract siyang barrio. Manual magtayban wakatala? Chambarriao. Contract Mirail Chambadangan Walgi Kawada Rain Mode. Ibaruan Bang Bansa Pangan Child. Bank making Gita loan. Akai the child will you began Gita loan. Baruan Kamatawat Aban Mao. Aban Piang Ngong. Israel paligan, magkakaon paligan, magkakap shape up ni Israel tuntongkan sa pain Israel. Ong ngay maging kutatawag ran koros nan compound itirata kapalwat o imi paruan yan. Ito paruan masitokun kutatawag ran koros. Anigin patan yang patapatuan Samadal Magdin Israel Mesil Manuat Ibaruan anan megotan uyawiyang manual yumet Magdal Pitirata Morisu Bariyaw Mestumo Taiwan bil Wuket Ui Sabmadal PSSR Samadal Manual Daistia Miban PSSR Israel Executive Memban PSSR Dal Miban Manual Watch Magdal Ban Wuketala Eri tamat siyan ko ban uyayang uy chairman siyan ko makapitalong
sang ni tungol we gi samarai manual me chen ko me perang kawela ka manual o rulen mutai kat lale ta mutai ba perang uyayan ukita labot isu mutai bang koronga short samarai manual me mutai bang koronga ki yo se mutai bang koronga rong yo putai bilale akai kawai to ko samarai manual me even badron with a motion driver to the machine burn in what is couple man Kariyaman. Namo na ipan po na siya kamakitong makupurin po na si Senator Simina. Halangan speaker. Kasi pa like kung siya katanuang. Dahil masa ni manual uya tipsyong tatok kung kakapalisyon ko. Idan po sa idrungal position ng ira mga tayo mamasan niyang tipsy. Dan manual section ay siya kayo Nabinyali riau magkay mamasan ni consent and position ng rail tron katong ka. Ang tay mabil check nan manual chapter 19 sang lebilian ew kodi lebilian isa. Ko sa ne dier mo mon abolban process na tay pa na pali tron katong. Riai dungal kalelpak justification the validity na tay pa na pali ira magkatay mamasan yang sukses implementation ong irawat ananan cedek mau para sa ma katay bang komelidi division eu baliaka ya justification na bangka komelidi process kan sansalir nan chapter 19 section 1 village hari when mami implementation in dapat buka trong evaluation speaker man ki mana check irakan method on evaluation magjain ta annual evaluation i justification din irail tron ta tong kan marail ta tong so buita speaker bangka check evaluation okay aba mia karapan bangka ko completely de ulian tron ta tong based on evaluation mendi amang jai mama masa ni ke so ngirakan absolute me ko me bangka justify o test ba bil loyang lawsuit apa wirakan mesansal nan chapter 19 ako senetier process na bali from the talk on the performance the wait time to talk to short wait kalangan speaker remember to want to make up ang uyay ran bat matawong iran mga tayo mamasan na siya kalangan Senator Simina essential mayor motion challenge tung timasan po kariyaman biyan imen patawan te ire mabitata resolution 1 and kagad essential ni tuwan kawait kan may patrawan rong patrawan may kamutan resolution what pan mawang katail sang tama miyan siwot pwede ma speaker ba matawa ta ka komaleti tonta dokumen wabagi siya sabul mamaileng mekinikan speaker pan itiyata ako mail pan check o makamay kamelele memaw ako may bahan yang utungata. Masuwet ako may bilbahan. Sodra utungata. Heri, indame uyabewe ikapung ke kamutan uyabewe. Papa ma wo kongonge melel chief kan rankak tatok nan par yau koros ranutan tatok ma. Ko sodra bil kauti san speaker ni tiata Israel ko. Me uya tatok. Pamara tatok ma speaker bambele uti raita. Ama speaker kami lele merestro mau speaker sudah pani tiara ita mentoro aku mai me pantre aku mai tahu me wo mau tesio speaker en pileu tiata me uya totoko mai bilka kau speaker en pileu tiata mo ri intame evaluation yume within 2 years legislature and evaluate chief kan o pileu recommend o momotod Ri ipatrawan penating all personal opinion metri kamelala me pan mau o mai kadun kubura memia an siwo tin uta ka komali achievement ndame stripan mau wong rai nta ka komali ni mai stripan yang utung wegi it serve at the pleasure of the speaker ri mai na kubura aban ka kata essential me utung kamamatan resolution mot alangan harus mau utung talen rutung ti masan pen resolution what masani
Pwuhng Masaniso motion retired. Harus mautung alar nambe abu kisilisa kuno levelnya riasa kuno kawatan in lima palimaun. Ambileu kabrayang. Harus mautung resolution wat kawata in lima palimaun. While terkatinu sus puan kak sansal. Esoto utung kawatan in lima palimaun. Mata ilusus metok kamutan resolution of kisilisa kuno lebenari isa kelimau usus isa kelimau oso wano ranwat saya kamenalar LR number kisilisa kuno lebenari isa Privilege Speaker. Kelanin promail kamu pak speaker Langan Speaker itungal sekarang wow kapasabat wangkan kamu floor narupon members so harusnya yang yang saya main Speaker. Speaker man Wali asuma wo melil pada kan pagabay delegation and we kapag siya men mana ka pasambal na yan bat yang dahilan kalari misang ranwat yay Mr. DJ Pispo yang apa-apa sa majail option PUC silniya suwoto yaman councilman and wenu government and wenu Kadkadaur street lampoin ispao mempagirak dari kasamo geo tabulabon. Kalangan Vice Speaker pagi yang mulian Raidier Robo Nesayer manakap kecambal yai Mr. Obispo mayang patrang tainan uyang purunan. Kamu isa nagaysim na Dan point of privilege Speaker. Kalangan Speaker imen bantuan ansuma usip yang kak paduan kabeng ay tungol sa karatan wow kapan-dapat ang komunikay no liberal number members kan korus membaduan Willianti ay tungol benenilap benenilip kabeng riyang Legislature wat kung tatogan na yun imen and reflect nan journal na uyaban tatok mamitay ka na wali kung aman mulia ba nakasambal ong charon to ari iman baruan ulianti penenela penenedruk powiyat tungal kabeng lab ong Pohnpei 11 state legislature ong sawas si song kan lepit to kan ayo ong penenei inanan kabeng pi chong Pilihan si Audrey mambil wiya tunggal berkemak ong masakan me sapay rair ya kawal sorsuod din tutok parata kay tek sang ni inangin kusan pinayap sang ni sokoyak siya rita ang purang kay sapalay tunggal sakartan wow berkemak ong karusian magkatlak yang padang tutokan Penini, ayo. Mweni may minpaduan ang sukset Speaker, kalangan ng kupo karusiya. Ano ko promo Senator Simna. Kami Chairman Chair ko. Kelanin Speaker may baruan dan rodroron macam Speaker Pati yang pan That po ng basic wano, tagat katya po ng basic wano. Kami Senator Pahrek. Iman kabenggi sa maray tawagong resolution pagkisili sa wano tagyari sa wano. Pagkidahil sa pulman gitar tipsyon tawagod. Iman barawan me Speaker bantan tiyata kaya mga pukat yan sumatan kaya
assign ang appropriate committee hanggang korongai rail o robot kito wan show makone ban matang ri I member one taki magong ban assigner kay kiatar iral pukat at ngayon ko Tagis tungal magpay kasal, mahal batang korong-korong. Mahal gag mangi tamag sa ibang katsiyang lolo. Palasang met, Mr. Speaker, ibaruan submarine person kusunnet. Dahil gintaga tayo rajagutungkan na tayo sitagan masani katskiyang ansutan gag masani preamble submodal person kusunnet. Imen challenge manaman. While gag prean sabaloyo watak submodal person preamble. Pawamburang kaportong kutail tama kutail katkat gawasat. Gaitek pain kutail aramasin wen Pohnpei. Urail gan pan yang pai ki katong kan magtail pan sabol man kita mumotwot. Pamau tisuot ban we sab matai legacy. Kem cheglam Mr. Speaker mau ni atai gan parawan sab matai concern kan. Au iman parawan pagi. Ipso bukat magtail sabol man kita take labananan show. Rules of procedure o sa matai manual karen sombareo talaw yawi putal gak 9 hard copy and ewo tupso bukat. O ibaron tupso bukat magtail koros pan arawan ki kananga agtail ban gak mangi to karowan tamak tayo bolangan kakuyayang paluwat matutoror Pwuhng gag Pahrek yang paliriyaw kan executive o judiciary. Biatay gnuya sa maray talk and apali sa maray legislative. I sa maray dipsyon to talk mat manual o sa maray rule. Dahil katkin sa maray lanso and gaksong nansiyang absorb one magdahil kak and damadaman siyang nan ukriyaw kasang balod. Pabanso ko si Thailander sa longasang utan sa madahil po ko magdahil ka ukila. Aimat, Mr. Speaker, ay itong Pwuhng yang ay honorable members cause. Mawal Senator Perez, Miete Iratoron, Kamuin Senator, the Chairman at Mun. Salamat, Speaker. Kung kupura po yung kakyan pati ang sir, kawawakan mo kung kulang kitira mo mo ito sa karate. Nanimawali ito nga sir, kawawakan mo kung Speaker, kahit loro, ano po, mendoskan paros, uraikan paros na pati ang kayo kasama naman lang mo. Speaker ay, point up to what, imen, yata ka mo kitiyo. Abnaya ko mo yung kakapukako sabol mo may kampi may iya chairman. Tenta ko ya oversight yung Canadian sport. Kaya ki ipatawan mo nan legislature o iya 5,000 yung kamanamanta. Kaya kak pila pali kamawilaw saan kamatongkan na niya. Kung pilala met sa may akot mo maniyawi. Sabol matahil iya ko pur anso ko sa malar miya dor amendment di mapatulong kuan 8,000 yung kuan kakapali wasa ako. Ipatuwan mo mo hindi 25,000 yung tayo kamanata. Ako miyan kak mo ito melet company chapi senkak tulaw uya at tungar oversight. Karyaman. Kalangan Chairman and Social Culture Traditional Historic Preservation. Siyansal kamagit mayor, koros mautong kamagito, masani Pwuhng, masani show. Kamagit pa ita, miya masani ba kamagito? Masani ba Common Chairman, Court? Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wasa pal bangko puro mo yo bangko puro kan puro simen padang ate tungal chairman mo po di floor amendment me
masa niya tao uya tao kiyo ipilpati kiyang chairman at ward Riya en chansalet Macau na bata miyang floor amendment wo sports office na ewang Pohnpei Softball Association o aleta o kamawiyala scoreboard mami nan karong-karong mas buyayar pun chansalo ang itong al chairman at mon wan mo niya tataglar o wan meluluwa panangan dalanan lumakit kuki monuwa tatagang sa wasa iraison matong kay patolakwa mo yang kamatongan yaki oriented monuwa uya tataga ro tigidik sangar 25,000 robotin tatag masawiyaw akamatin moni bilbane o kiyang itong al chairman at mo kalangan man Kalangan Chairman Carl Pwuhng Iran kapecha me chansala changkaw mo masya na benirawo chansal me traigat nan masya na benirawo masya na be kamuy Senator Irons Kalangan Speaker, Ejungol Sakaran Kapim Pwuhng kubur kalangan esansal ni sangwat kubur Speaker Ejungol Sakaran kay binuwawan pati ang sapul mumi wawakan koros melapo patar minsan kapuranwat katuan kapratonan mall Ejungol waw din kami vice floor isa na alam no sapwa lukin lang so lang kosokos kasampalakan Pohnpei honorable chairman kan o kampakabay honorable koros and Polwat yang patuan kesumpal ki irakan mayang patunan kalori Ejungol wawan bilkak dalang Pohnpei wotun siap nabibayan sabul maray in kailkan Speaker kong kubura buat yang patuan tayo Ejungol pepe mong komogit mesang kampakabay honorable Edmond min kapatayang Ejungol motion no tuan kasalatan lukin lang so po kami time patrowan mongaw and kakpil toto kayang te ewang kamitian R&D pwede pitata sports pwede kak nay toto kwet Speaker kung kubura songkan me kasalita ko uya ira kasalita yan kak pwede mga kamitian tiyakan kak toto kayang o ewang melel kamitian R&D. Ay men kapatayan Speaker kalangan. Kalangan Senator Irons chansala mo kumugit memyer o traigat nan masya na be imen patrawan kapyong kiyang Senator Edmond pwede kumugit yung memyer wain kumugit memyer utana pandala o konangan miye chansal masabul matay sport utan iban patrawan may inin pok micro game ban puyawunan paret peladomet chaigin me got dalatong legislature chansal me sektrempeu traibilban muya pwede yung kasanti dalatong chaig pilme got chansal rimen patrawan tra kalangan ko promo chairman committee bilkak chairman o committee bilkak rob mamiya pelanan micro game o sektrempeu lemen pagtraite na uyawi o last minute apagbagan shaylok men uya so to practice the kauna panyaw hari inin kabungki alian sport utan luwat talanana paliyata masular masya na benirawo koros mautung kamagito masya ni uwa masya ni show kamagit paita tayo tier koros mautung kamagit masansal sang Senator the Chairman at Mon and the Sainang Sabul Matay Committee in Social, Cultural, Tradition or Historic Preservation masya ni uwa masya ni show kamagit paita o Mietre Iratoror Common Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, Ejungol wasapal bangko promuyo bangko purakan koros. Ejungol Iratoror may Mr. Speaker men sekara kupurakan melel ira mabit pui bantin na monumuni ang fender kay nuya business in Pohnpei pui ban kay me inanan warela
kay Pwuhng kita iso kita sang administration mo. Ari karong-karongan tatawag pukat Pwuhng pukat sa mga kami mo niyan kag katiyang pato yang lale niat kulak tuaw o mau po chairman ng kamitin roson mau yang chowo kamitin mo ni ande uya tadawagan kamitin kapadapat ay duka chairman ng kamitin roson mau an utan pat yang kulak tuaw niya kalangan may Mrs. Speaker. Nagpakayat sa Chairman Carl, Committee in Finance Clock 12 o Chancel Makongong Pilwuyawuyang Senator, the Chairman kan Koros Mayang Uyak Sien Committee and Finance. Kamu Senator Simon. Alang nang kamu Speaker. Speaker, teka comment na 11 minutes. Nansuk, Taiban Komal, Nansuk. Tay Komal. Kailangan Speaker so
Mona tayo kumaltik tayo katnan. Tapon ng basic kuno yay retoro. Miya tayo retoro sang senator kan. Paso tayo ban po na si supplementary floor leader latoro. Kailangan ng kamo speaker ay tunggal waon tutuwa sa pang promo pang prong kasampalwat. Speaker man sakaro promail nuwaw karak-karak kay lengkak kay rela supplementary kubur kasampal ranwat katyang nan tatok kamtikan patrong katurupkan katatok kasampal waw kan mawiyawnan way uprong sa paalinan malwat lakap kulok Karyaman. Chan siya lang mga kamagati supplementary floor leader latore. Amoni pan po na siya. May kuburin po na siya chairman kan, melel senator kan, ong pakair, mamiya pakair. Kamu chairman and R&D. Kailangan ng promi Honorable Speaker, Regional Wabang Purkan. Honorable Speaker, man pacuan committee na R&D, bang pacuan ng Murinche session. O lukang Honorable Senator Scan Chorus. Kailangan Honorable Speaker. Chan siya lang mga pakair and chairman at ward, committee na R&D, Murinche, supplementary, uya kupuran rangot. Kamu senator simna, chairman Kailangan speaker. Kasi pala tungkol sa kantaan wow. Chansal mamiya ko santin medyo ng committee education members miya silo. Buwagi may ko suto kasi ito para ta. Nagkaiban post po ng next week, Monday, same time. Kailangan kakati siyang tuto mapit silyang kamaran. Kailangan. Chan siya lang mga pakair sang chairman and kamarain, Senator Simna. Kamu senator sa chairman. Kailangan ng kupromi, Mr. Speaker. Mo iminansansal ma kawaya ka ng standing committee and sa bulungan parliament sansaler inayang papasan. Pagkarong-rongon ka kuya uyarian so what sa pampasan staff ka kung na pending measure. Dahil lang ka Chiala o apwali pending measure kanap ikatungki standing committee na sansalong o welcome to the standing committee on environment. Kailangan chairman R2 ituan pakair masansal. Kailangan ito promi. Miyata pakair sang chairman Chaykan, chairman and Chayan ko. Kailangan speaker. Iman paruan kabeset miye robot you sang Chayan ko. Puro-puro selu po yung isang kaya. Iman bagi mail kat-katsa talagang shining ranwat paniyang sa matay kalandaran lakaw. Kailangan pakair sang chairman sa mobile report you mapan circulate. Pagpako mailan kat-katsa po mailan ka kan sign report na miye. Ong lakab. Kamu chairman ng BWTC. Kailangan Mr. Speaker. Nagita itong kuha ka pat-pat. Pagkairong member ng PWTC at ay meeting mag-cancel layo bagi iteropkan ang puilar niyan. Isiyan na yung kak-provide tama na nung karong-rongan. Ibigpagpagita ma committee imita miya tarupariyaw pinagsanger nita staff o member. Ang member ng PWTC ang signature. Kailangan. Ang chairman ng PWTC sa mobile report riyaw manana signature o pagmailan nandiyang kat-kat pagmailan ka kan sign la report riyaw. Pasular pa kayo sa chairman kan Hyman po na siya kamagit mamiya mo na ipaan po na siya menulian tayo tiyo ya sabul matay sa karatan kapyung melel kapyung ngong sabul matay trondatong kan melel sumbatan kan mapia pali sabul matay sirin school kan doctor nurse mapia pali sabul matay muni police kan mapia pali sabul matay safety o security melel kakait traffic nanalakan pwede more o safety trail aramas o ibilmen kapyung ngayong melel sabul matay PUC pwede pagpag mag-trail patawan yung right ran song kolokolo yung trail liyan niyan siya mag-trail bangkan uya kuput Ariya Chansal Melion Sotokun Ranwat o ibilmen kapyo nga yay Mr. Obispo mayang patang tayo pwede tatok ma meragan uya yung tayo kolokolo yung tayo aliyan liyan tayo lang kakaimsak sa pagmatayo kalanganin kupuromi kalanganin PUC o Israel kan koros tondotong kan koros wong government may patawan ta
Koros mautung Thailand kakan kamsak sabul matai uya kupuro sabal penelakap masani yei uang masani so kamagat paitar sabul matai uya kupur rer kalangan kupur mail koros o sabul matai uya kupur rer